tem gora balat man balat dung gog ni go gway ni jokolang ni jiwal tisham ka community kalat ka kash ni ano te ka kos mengas kana la jal kan ke be ni sud ni buka dress up ni ngwa logo ken nyut kana so chukos ka bless ka yore je kan ka kaman temporary ke yore sham kan ka ties and offering ke mutin kona kam ka ke ko ken ni ka jikot bana dor ba la community dan go education community dan ngode widien ngode kwiya so ko shar ken ngode kwi kan gor ken real education ke gor ken ngich ano konyal ko den ramlet ke tede no pur kade mele la dana lede mi shaje mo ke yoran bi la ro shi ko da post no God che bless already ke tig dan tigji ta dan let ke ji mandere gor long de yati ni ko den o show much ke chang ma je bane ko ken ba ka shwer ke banas ba ka mislead ba ka confuse ba gwi no na ran kot ke bene ko na kam ka gwan mi mo pel kenena da kana doran che je right now I've seen a lot of people mishirano raje ke kwiko jogo jeno konyal no tell che di jago ra ni ke tang e break ke jogo ka all these are fake ke misleading ne ken there am pel video and me de mislead and it shit ke to but community dan take ke gane kon we are too slow to think to act to implement something mi teram shi mi je la kon de diwe ci kon mala ak ci kon raj la wi kon be je ga be kalat bono ka extend ko be di jeng ne kana long be ka wala di yo ko community dan ati ga tun wana de kon in ka ke ti share vil already de kon wi dan de kon de kon nga ke jeno kan this fake profit ti lat ken ke ku ka community ku kana damage in many way manyam ku kana confuse especially de kon ko ka tin ko ka ngwane shet kamen ba chek jogo no geneti ne men pen me wo chine maintain and all this thing ga cash ne of course chaitan jatin and those are the ken ken de kon chalke jijeng ne gwan jeng ne arami mo mi che tok che nyoko mi linge je ala tok gene togo mi jogo jino chura mo chuje pimram mo chuje kwedram mo chuje le de jak ke chuje chanka chiang mi bilet che arami mo metal mi ngaje jela chalke non gwan jengne arami mach rama mo ka shonde kan arami mo mukuran ko je mislead jogo jen open ray paul bokul lo tek de kon tek for instance quart la te nyurka ba korikin kula te ne ko ken la je kene yo bina bu ko liu in the end runa kene kon bu dor bi kulo je so those are the type of people atishit kene de te chal ka te fake perfect mi gor jen bi ngaje no rami mo mile mi shoro lot mi ngai ke tin kon le de anona manyam la jishaitan ke jijengni jiwal tele kan kalat ala nying poshka chikana ngaje no ke nying posha jiwal ba ni shiang la gor kan mi be kaka lo poska ke ki bran lar no de palka kwidu beje pos be kan promise no you claim it take you to be talk team and all this thing ke fake tell me surely profit kajan tam to content kwa kwinja mi jan ta fake profit ni me dan ta tika ke and we can promise net bank to tell gwamnan kana tin no be kana lat kwa kwinja mi jan ta de ne wal but according to bible wa en ramimo me surely profit bala ramimo la ne nyin shunga la ne goy chu be la ro ene cha blaze chura je ke tang mi shaling ni ideal tang o jin be right ka tung da dien minge je tok shaina bu mi ku tok shaina bu rai ke shaina ne ka to dien ba ko ngaje no te ngaje ngu ngaje tok jen chwali tang but anything am right ke nyongo ka tung mi chaling ba ko go ram mo nyin ka dial e jen kwal cholo kut kal kulang de kon jing ne dawi ne kon were te ram da la ko na yong ba rai ka tung mi chaling ba ko la ne je to kan chwal ke kut gwe ki kut kol kulang ne tin kwa kon la dwe ke re duaran cha tianga la to ke shaitane and we need to fight this okay bana fight ko ga shaitan already kare dan chimnen kona meni can all this pay profit
chikan jiga tama mitali bi magwa and then chai bi chole jin prophet so and me jin prophet bidil jal ke sun magwa bidil jal ka lon magwa ka bi prophesied bu right ka wag bane ka bi lar no ni ni wang du la wang kwanyani no ka tete lade so can all this thing di en bonne ka Nigeria ne wone kan de konte la Zimbabwe wone ka every fake prophet nowadays can de konte la de no take ga power mu ko prophesy ka jam amiti ka power la to ga jira mu la de no jini ko te put go to hospital we je jwarne ne de kone abot ken kone abar we bot ken we yale ka go ne de kone te HIV te take virus ne to go we jang point ken ka go ram mo chor le wangda ajal ram mo duen ki doi no ram shude chokel we gore bi kawri alaka to ko jini charge bless na mo na metel 1 minute if you think that jiram mo la different charge for the go then the net cocaine do all those things and then let it go ko rami mo me cha for the kudala talk o bene to cocaine bakalwak let chana example chana jakan te kon ke mane kon kenya mane kon tung wante tarar to laka kon ke yo ntame lokan kon ke yo ko weekend o shoot kondial ban mu wi yo ran wi ga kanen oba pal ke kwedu na me chwale sure na mone sure jen you put on fancy clothes shoes suit everything to reality wo jin ba ju gejeno jin magwa jin mu jagro ko ba jin na magwa kwa bin kwal ne na go kerar but internally jin mi jak you know ke rotten inside lo kulu gwade ba ngaje di na moyi chianko the man da na ga ji kalladi you understand that chianko the men be ra todo li ran and then to katama but mi shi arwa ji yo bi man da na de link to the link so you don't have to judge the person no chinene je already bang but judge the person kamanda be ra tode mitala ro kun yal no kondial yes kun yal no kondial but shikoro ba law ko ba kon mislead and it mo tichin nong ne met elat ke no ku yo le limra ko all this thing that you are seeing nowadays this perfect equipment rar tem do den equipment rar ko ba mo ke yo tem no den mlarod even all this women to outside man kon kamane kon ye man kondial kon te rar they can testify to that go get 2016 2015 again gwade kudi je ku to ko je so dial ti gadin ngai konka okay am witness kanga je te dial kona to ano ngum lat ko rodien all this fake prophet man gwade a jor by lar ka dundun bi angach ram gur ke bi ngaje no your don't fall but to gurun tomorrow but we do not wish anybody no der te kan der te kare kare te kada gone o jin be peace ka community dukel Nigeria an ti te je ka lon ti kan kala ci wona ko nakana let kan ritually again let ne ti jantamar ka community dan but ko dwal kan let kan ma abadil tuogbo dio je shi anen bo te pa lat ka gwase dan te shi kan rodin lat rodin dio you guys can open your mind dio na ngaje no what is happening let be not too slow to think and to act ko jenta dan to te chana good community dan wo wede mi ko kon doar ki ci ko kon doar mi sha kon let kembe be long la kon good kon no telerik bu kon fel ci kana kon to again the same thing happened this day ano miteram len mi shoro lo den bu kon gwinje e pele la wel yakane jene de koken jiran bi liakangi jeno hamne de koken wrong na mo chana defend me de na konang niam another thing very important thing me de remember kon yalteram lo ka defending nobody not you not me okay me jin prophet kot kajeje kon yalcha lo defending what you can do the best go jinde ne ko dere ka lok ti ka met kemne ka chumna ka right to go shumka chumna ram la chwar mi dong de mi len mi je ram neng nat ram mo chwar ki ram mo mi len mi chro de lot kan mat ko andi ala kon chumaka mas tam ni chumaka akala to go chi to yen gor ko guru ko do bi mu ga bilet kara den tel kun mi pal god mo den wo bi let kam go aram me le nothing like that and we take a kodre mi chulwa ko de to chi ko tenga it's not about that about ojin what are you doing to your community man go angor ko de bilet kana dio je chi remember the bible cho rami nyur gare tor me nyurna gare to danga gare to rami mo mi kwingu bi nyo do bangwa no were ne jen chwale no it's not this little kids tin continent con no so chwaru dun be jakane ti je ko nyun kun bi ka joj nur community chi forever but dorone God kelkele sha chinne na tema korwach o ngai kana la tuogo no community already che chwa jele ku ke la tuog la te ke jeng but I will not say that no te ke jeng na ajeno tamdu me kana tuog eno jin be widi barole mu bum yidu then chu di charo bele
jile na ne ntame beteramu mo mala chin la jarioke shebu no lweke je mile de mi shoda lot ko ramlen mu gwade ko le lweke but we have a problem where cause Ramadan len mi shoda lot Ramadan en bana te joda ramegwa gan megwa ku Ramadan de ye lweke de ye ale ka gwa ku le la nyir yen nong ne te ko te kwa larje jen mo ngai kon te kon kan wer wew te kon ni ko ken te yar kan were ka ci kon jogu no mele diena mi je yo mi ciran bere do arun yo bi aliang ne je ka jan le mi shoda lot ba kon ku le lwang ke yene de kon were at some point bu kon go at some point bu kon jek why don't we be good people man doran bana jela ko kon la problem ne please kon yal cha lwang ko wor am gor jana logan were lwaka ka chum to go wonya kare jeng kon te tin chula no ete ka tang la tang mu wana den more people right kan ka ku bible yes cha go te go tikitin te go to ngo cha go ka do mo gwana te di ben la lat ke ano de yo de ko to wal cha ga de chup ka tithing no fer te ne ngala rwal e ka tup ke met biar jaga jamiet community ka chi abulong ne ka wuj me chuch dor me chuch biaw kan tin tiene kon te ka te de kan gat ken de tinde gat ken ga cham kwa ele miedrei lokun kontien nyurka chamnu wi gapani kamar kene gwada konne man konti kutin kan dien ko kene kontin tilet chala na yong kwane ka chala na mastabni larane tin konti lone jala to ko tene lone je tetran wi char gore real mu bagade jo chamiyo and I don't care about math kwane ke math sam I care about the people till lone je no big survive kuyen kelana kuyen kele mislead bu ko the pot kene dial wotu don ko go gwadun benen ben gwade abene jela na welu njo ke chat biya ko ngaji you after a chirun chika wen wo me gulan me dana mijia but when you are doing it right now she be ngaji mijia so gor kana community and manage clean up tipi na kon pin wona kon ko woni am mun be ji support ko jin jira mu mar kon ke jira mu la mede kala tichuri lo ray community ka we mai we mean that jaka chit ka jide. So right now, laran mala jugan okay. What are you claiming? Wa claim no di. Take ne te tel mengaika. Kan man dine to, gwar nye to, mena to tel mengaika. Mi chu dwar shi ngaje jela direction ka kamo. Yunu ka direction agwa. You right ke tang ko tang tel mlode. Tang e dungo gwene special mi che ben ko jira mo gwan go gwene tel kon mar men chang. Jin wade jinmu it will not happen in this life. No, but I'm a jack, me let nying wal, len nying kunjuri ki lado perfect, a jen fake to me. You can't me jeng ma dong in this life. Edematwo. Awago I ladeke. Bible che jung kon lati jek, Bible jung kon no ladete go. Jenta dante Bible tin. Anyok Bible go around chit keji kanahan chakul la ariya to go. En ariya chang makan garpinga Bible as long as some go amediti grande jetek. Bidil ngaji no mo bitedi emigwa ko riudan kon were taram ngai Bible is something which is written a scripture region te cha gora jikende chiko gor so me cha kon bi jogo no lele jene then we follow me magwa the same thing ne kon gor ka biology ke doctor me cha ga jogo no red rani nene biare ne ka biya ko jene so you need to follow that guideline ko ram mo bitik by you no mi lele nana biluki bitke bram biluki betenana so right now we are following a book which are gor a gwanda ka gwate dan chala no God does not exist muko kon raja ko teten balat no yen sure good name sure je use in vain ka dillo ni kun kenetin kon gorien kare tegedun la de je go ko bi ngaje wodi as long as kon go community me mitemi jeng mi shalat me de community dan nan gwaje ba dil jego no no mo jeka otherwise community dan be je ko janta dan to kon keje mu waye paltin la jen je kun be cene ko mala chur la kana kwele chaka jokede baran kebe ku mu ka ba lu nyurun in fact mi ci de mo kere ba jo kebe no ngumi mo jere ka no che ham che kwa ko nan ke che wang no do ke che lelu mi je ta lado the same thing ba le ji ala ku men o che mi je ki lele shelat jen mu kon len tamno kum la lar no jen e shaitan ko de lakin mi je la kana allow be exist within the society ko je kan mental ke tax ke tolbok makam kake ajen mi latken yeno kume e dun shaitan ko mi ku kan mi je ku kana allow let's say it, prostitution mi ko aja allow in the community no binyal brodo le dul mi toje kana tin ka yo mi cha allow ngwa mo nguna mo
ko de ala won tama ko jene ko be yoba ka European mi chaka tax pa jel ci longa jaga European ci malat ke jaga Western world then mi chaka tax chaka European ka toje ke woni watele re gas longa ko tax ko de European ke tolbok no mo tin ga merkam mi cha ala ka community na bi ngaji no mo e dun shaitan chagwa the same thing can all this fake profit min no ka ke akwar e ka let kan ti lo de bade ko cha ka registered we mean that dia community ant ejected so please jana goro gwano bananin a kon cha blank full anastimo to goro min we kake chicken goro be will community be survived tana la kan tike 24/7 nindang baro tan jandang ru ngwan tika church you are waiting the vulnerable community ko bikan kwakin bikan kanong babu kami you are busy there kwa jile mo ke yo kulte nyur ka bang do you feel okay do you feel yourself lo jin normal jin point gujiro dudi la ro do la chere ke menda na ledi eno no no ngane jingwane ene to ti gwa nyur gatin run wi kwan bible no e chalar ka bible be na mi e be kwa be lo ko be am how do you feel jin jigro do re cher ko du ngedu la tidi che stako chalar ka bible no na mi ke jin ngi je gwa dan ko ngi jigro tin ngane to ngi je bukan ga jika deka do bodien don ramu kwale nyinga be ga nongi le chana mu gwana yen chana je char kon ci cher la netimo tichibi take forever ko dia let kon ga tirun baram ti ke tije ke ba ji ti kamen je ga dan lede ko jijjeng ni kan dia ba ga dil tije la tok tel me kan mi shabu tije ran gwaten be so as long as le yen te chodien lot ba ya lar ka position dan ti yente ko community gora awareness yalara unene re bible ka ba nyode ka bible wari ga karamimo mun logo ba tok ba jela ne to mun je dan let kene wari ga kaji re ga kaji ko mu bi di lora bang no kare ga karamimo mun ngai duo kace gorno bana jugo ne me jega wari ga kaje re ga kaji jira mo point to gor ko no bana awareness ban je to kun yal no ko kon dial teram loko dundo wonene wagan mitot kenaram ditiken ka dek wagan mungu de ka kwa la chere ka chargata ban michi dit bichar langu bichar ram dit so today michana grow up kechi ko ne dit mite mi jeng minen kono community dan michi ne te nyam chaka wen ko generation a different generation by the way the let kon ko tinen tama bagalo jiga jeg bone te nyam ngaka ne te michi gul ban pin michi rodolot jenta dana te tana ka so jin michi mi jeg chenyot cha jonji no jin chukun yal chura de chuilat jen man dini jare tekam la raide but wero katin kon tin yar kay ji kay yar community do